Hoki rawa mai ki a tātou, kua pakaru te noho tū mataiti a te hapori o te mautere o Mōtiti Ātara. Koe rā te whakatau a ētahi o te hapori rā, i nā rā hoki he tokomaha ngā kaimahi o tēnā ratonga, me te hunga pāpāhoa nō hoki, kua tai atu ki te mautere o Mōtiti Ātara i roto i ngā wiki nei i te paenga o te Kaipuke Rina. Hei tā matahihira wi kepa, aha kua te pai o ā rātou mahi, e hiahia ana ngā whānau o Mōtiti, ko rātou anake mo te krihimete. He mautere tūhāhā, he mautere kairāwāhi, engari mo ngā kainoho 30 mā ono o Mōtiti. Kua uru mai te taone nui ki Wainganui ā rātou. Uetahi wā, kei te pai. Uetahi wā, ka hoha. Tino hoha ke mātou. Tēnei mea te privacy nera. Kōngaro. Te kauwiki ki mua i pararaiha te waka o Rina, me ana paru katoa. Ka tai mai e rā paru ki te mautere tatarawa, arā ki Mōtiti. Te nui ngā rātou, ka rei mōhio ki tēnei wā. Engari, ngā te tukuna, ta wakana i wahone, ko mōhio tono tāo. Kei kone mātou nei, ana kere, koe rā ke tā mātou whakatakatisi nera. I think the biggest impact has been on our tamariki. This was where we had the kura on the marae, and so the marae's been was taken over for operations. E hara i te mea kāre ngā kainoho i te pai ki te whakapaipaitanga o tō rātou moana, engari ko tō rātou oranga, kua rereke. We took the tamariki off the island for safety reasons. Summertime, and where do you think the children will want to go? Every summer they want to go for a swim. I tērā wiki tonu ko atu i te whitu te kau ngā rāwaho i tau ki uta. Kāre he toa, kāre he hiko, kāre he wāhi mo te tukuparu. All these, taputapu that help to run our mara, they're all breaking down because of the rena. Mō e nei wiki e rua kāre he tauhou ki tō rātou mautere. Hei muri rā nō te tauhou, ka eke anō rātou. Ngā Hoia Wade, Te Karere.